Joel, ke la mogala mo Codeswitching 2020 mo re tanga maleme a ka gae. Le gone ke nyaka re lebelele Euclidean geometry ya grade 12. Re sa tšwela pele re kgopotša lo tše re di dileng tlaseng tša fase. Le gone ke nyaka re lebelele gore na re prova jang congruent triangle. So for the video tše dingwe tša go bola ka Euclidean geometry ya Codeswitching 2020. So what do na prove if triangle tše pedi di congruent? So you do na shumisha rule dife go prove. So or a triangle di congruent if one a triangle A B C D E F and va prove triangle je di congruent. Ya ra ora nga je triangle ABC ka e bia mo triangle DEF ya odula and ya lekana twa. So ya ba significant ya lekana ka size le ka di angle, then it's all a congruent. So if my side kam kana wana lekana, it means triangle je be congruent. Ya ra or if the side la let's let la AB legal side la DE and la side la BC la legal side la DE and or the side la AC legal side la DF. Then our triangle ABC is congruent or triangle DEF. And come home one lang or label and triangle are all very important. We are the congruent. We are our triangle A B C is congruent or triangle D E F. Otomilo A we are B kamo triangle so jotomo D we are F we are E. Kadlo B ka ya C kamo lo E we are F. Kamo ho le bulanga one very important. So in ra gore re matla gore ka mokale kana a triangle tše pedi. Ra triangle tše we di congruent. So a re lebelle mo huto mo ka shumishang go checka if triangle tše pedi congruent. If we have triangle gape A B C R ke H I J. So real side le te le angle le side le lengwe a lekana re ka wa gape ra triangle tše di congruent. So if we ka prove side le te if we ka prove ma side a mabedi le angle tor di a lekana, then o ka triangle tše di congruent. A re mohlala o kgethile le side la AB so njele lekana le side la njele lekana le side la HI and waro calculate ka lo kgono ka le side la BC so njele lekana le side la IJ. So again re o calculate le maside a lekana wa calculate le angle C so njele lekana le angle J. And say re side, angle. If di lekan, era or di triangle je pedi, di congruent. Then uka wa gape wa ngwala bare triangle A B C is congruent with triangle H I J. So o hloko o label a triangle ja gago o dingwa le ka order. So if o grade triangle ja mpudu le congruent
a rebele tše dingwe. Engwe e re ge angle tše pedi di lekana le side o kry di lekana, o ka conclude triangle tša go di congruent. Lo ga bona le triangle A B C a rena le X Y Z. Ge e le gore angle tše pedi a re angle B swantše e lekane le angle Y, wa re calculate a ba kry angle A e lekana le angle X. E mafelo tlo ba lebeletše le side le tee, e will slide la AC lekana la XY, then triangle tša go di congruent. So tlo ba ga boare triangle A B C e congruent wa triangle X Y Z. If we kgone go prove angle tše pedi a lekana le side le tee, wa kgona go boa triangle tše pedi tša go di congruent. Then wa mafelelo ke ge o na le 90 degrees, o na le 90, triangle A B C ya lekana le P Q R. So if angle B e le gore ke 90 degrees e lekana le angle Q e le gore ke 90 degrees, and wa ba gape wa prove gore AC ge re na le 90 degrees, hypotenuse side ke line e le gore e opposite to 90. wa prove gape gore AC e lekana le PR, wa prove side le tee gape le gona, a re prove gore BC e lekana le QR. Provile angle maside a mabedi if di a lekana go triangle tše pedi, e ra gore triangle tša go di congruent, then wa kgona gore therefore triangle A B C e congruent go triangle P Q R. So e ke mohuta swantše o tseba go prove gore triangle tše pedi di congruent. Ba tlo go botšiša ba rena prove gore triangle tše pedi di congruent, then o tšo rena o ka kgona go šomišang. If o kgonne go checka gore maside ka mokana ga ona a lekana, if o kgonne go checka gore maside ka mokana ga ona a lekana, then o ka triangle tša go di congruent. If o kgonne go checka gore maside a mabedi le angle e tee di a lekana, o ka re therefore triangle tša go di congruent. Or gape ge o kgonne go prove gore angle tše pedi le side le tee di a lekana, o ka re therefore triangle tša go di congruent. Or if o na le 90 degrees or o na le right angle triangle tše pedi, o ka re maside ao a equal, o ka re triangle tša go tše pedi congruent. So go bohlokwa go tseba triangle tše, go tseba di-rule tša congruence gore na o di prova jwang before o tsena go Euclidean geometry. For di video tše dingwe tša di-angle le di mehuta di triangle, kgopela le go Codeswitching 2020. Ke a leboga for ge le kgonne go lebelela. Thank you.